Abang menggulung-gulung. Pucuk gadong memutar-putar. Munyo adik galak kelon tapi senyuman dek ke tanda cinta. Pucuk pao ada 5 intan, pucuk pandan berduri-duri. Kan hang lontem ilon dengan abang karena abang hitam sekali. Nomor HP abang berapa? 0806 17 18 25 8788 99. Bang, kau banyak sekali. Itulah saya pun heran. Biasa nomor HP ada 11. Hah? 11 ang... Adik nak puasa deh? Puasa bagus deh. Di rumah? Di rumah nak puasa tu uam cat di rumah. Bak kedai hana tu uam mengacat dua. Katulong-tulong saat. Ha? Katulong-tulong saat je. Pura. Katulong saat je. Oh, kuya, mia tulong. Now mani, now tulong. Hana mani, hana tulong. Munyo now mani, na tulong. Munyo hana mani, yup bro. Katulong-tulong saat. Ha? Katulong-tulong saat je. Pura. Katulong saat je. Oh, kuya, mia tulong. Now mani, now tulong. Hana mani, hana tulong. Munyo now mani, na tulong. Munyo hana mani, yup bro. Ini aku 1 hari di Aceh. Ini aku 1 minggu di Aceh. Ini aku 1 bulan di Aceh. Hai, puan nak udak kah? Kau pergi ke lagi nyan? Bang Joni, gue pegal abu. Alah, apa tu? Ya kau le kau oi, kanyo tatem dengai. Kau pegah juga dia siniar, kau pegah. Gue pegal abu. So yang petengah gopnya lamon, gue pekawin ngelong Bang Joni. Lagi yang pegah le buka ya. Ya. Walau. Teman saya yang petengah. Pegal abu long. Berana yang petengah bulan lamon Bang Joni. Manda isniar ipate, macam ni yang tolong abu dah isniar laman. Abulong yang pegang puan lempate bang. Pulang berana yang tolong abulong lamon bang. Hei, anjono kacak kau. Aja. Oh, tepi aki kau ni lagi nak. Tepi aki.